السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ندين ناتشو سلام بيالله زاري እንግዲህ ደስ የሚል መረጃ አይደለም ይዤላችሁ የመጣሁት ከልብ አዝናለሁ አንዲት እህታችን በውስጥ መስመር መጣ አቡ አሚራ ጓደኛዬን እኮ ዱባይ ላይ ገደሉብኝ አለች ደነገጥኩና ምንድነው እንደው ይሄ ከባድ ስለሆነ ነይ በዋትስአፕ አናግረኝ ብዬ የስልክ ቁጥር ልኬላት በውስጥ መስመር መጣች ጓደኛዬን አሰሪዎቿ ገደሏትኝ አሰሪዎቿ ደግሞ ራሷን አጠፋች ብለው ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ኤምባሲ ጋር ፕሮሰስ ጀምረዋል አሉ ሬሳውን እና እህታችን ራሷን ማታጠፋ እንደሆነች ጠንካራ እንደሆነች ግን በድምጽ ደግሞ መልእክት ልካልን እንደነበረ አሰሪዎቿ ጋር ችግር እንደነበረባት የድምጽ ሪከርድ ልካልናለችና እሱን አድምጠህ እስኪ ራስህን ሐሳብ ሰጣሉ እህታችን ከመሞቷ በፊት የላከችላቸውን ድምጽ ወደኔ ላኩትና አዳመጥኩት ያው ቪዲዮውን ድምጹን ከማሰማ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ندين ناتشو سلام بيالله ዛሬ እንግዲህ ደስ የሚል መረጃ አይደለም ይዤላችሁ የመጣሁት ከልብ አዝናለሁ አንዲት እህታችን በውስጥ መስመር መጣ አቡ አሚራ ጓደኛዬን እኮ ዱባይ ላይ ገደሉብኝ አለች ደነገጥኩና ምንድነው እንደው ይሄ ከባድ ስለሆነ ነይ በዋትስአፕ አናግረኝ ብዬ የስልክ ቁጥር ልኬላት በውስጥ መስመር መጣች ጓደኛዬን አሰሪዎቿ ገደሏትኝ አሰሪዎቿ ደግሞ ራሷን አጠፋች ብለው ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ኤምባሲ ጋር ፕሮሰስ ጀምረዋል አሉ ሬሳውን እና እህታችን ራሷን ማታጠፋ እንደሆነች ጠንካራ እንደሆነች ግን በድምጽ ደግሞ መልእክት ልካልን እንደነበረ አሰሪዎቿ ጋር ችግር እንደነበረባት የድምጽ ሪከርድ ልካልናለችና እሱን አድምጠህ እስኪ ራስህን ሐሳብ ሰጣሉ እህታችን ከመሞቷ በፊት የላከችላቸውን ድምጽ ወደኔ ላኩትና አዳመጥኩት ያው ቪዲዮውን ድምጹን ከማሰማችሁ እኔ ልንገራችሁና ድምጹን ወደ ኋላ ላይ መለስበታለሁ አሰሪዎቿ ጋር ችግር እንዳለባት እንደሚጣሉ ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር እንደደረሱ ስልኳን እንደሰበሩባት የተለያዩ አይነት ችግሮች እንደሚያደርሱባት ከድምጹ ማስረጃ ለመረዳት ይያለሁ ግን ይሄንን ችግሬን ለናንተ ነው የነገርኩትኝ እባካችሁ ለናቴ እንዳትነግሯት እናቴ በጣም ደንጋጣ ናት አቅም የላትም አትችልም ትሰጋለችና እባካችሁ ነገሩ እስከሚስተካከል ለማንንም እንዳትናገሩ ብላለች እህታችን ነፍሷን ይማረው በዚህ አጋጣሚ ለሷ አላህ እንዲምራት እመኛለሁ ለመላው ቤተሰቡ መጽናናትን እመኛለሁ አንድ ነገር ማስተላለፍ ምፈልገው ይሄንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉልኝ ምፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ለዱባይ ኤምባሲ ነው በመቀጠል እዛ አካባቢ ላሉ የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች ነው በመቀጠል ደግሞ ዱባይና በአካባቢው የምትገኙ ጠንካራ የሆናችሁ የእህታችን ደም በከንቱ መቅረት የለባትም ለምትሉ ኢትዮጵያውያኖች ነው ይሄን የምታስተላልፉልኝ የእህታችን ሬሳ ፕሮሰሱ አልቆ ወደ ኢትዮጵያ ከገባች ነገሩ ተደባብሶ ይቀራል ራሷን አጠፋችም ተገላም ይሁን የሚጣራው ስትመረመር ነው ሳትመረመር ወደ ሀገር መግባት የለባትም ከቻላችሁ ፕሮሰሱ ሳይጨርስ በፊት እህታችን ሬሳዋ እንዲመረመር አድርጉ የእህታችን ደም በከንቱ እንዲቀር ሁላችሁም እንዳታደርጉ አደራላለሁ ይሄንን ቪዲዮ በቻላችሁት መጠን ከፍ ላለ ቦታ እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ ምክንያቱም እህታችን ራሷን የምታጠፋ ልጅ እንዳልሆነች ከድምጽ ማስረጃው ይለያል በተቻላችሁ መጠን ተባበሩ የድምጽ ማስረጃውን የፎቶዋንና ተለያዩ መረጃዎችን የምትፈልጉ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩ እባካችሁ ያንዲት ኢትዮጵያዊት ደም ከንቱ ሆኖ ከቀረ በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ዱባይ ያለን ኢትዮጵያኖች ሁላችሁም ሞታችኋል ብዬ ነው ማሰብ ከድንገተኛ አደጋ ላይ ይጠብቀን አላህ ይጠብቃችኋል بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تردفتو تكماتي بجم درجرتو بكجرتم بغنغاران غالا چانالي تكماتي بتلفتاني ونجل قاب غالا چانالي كي تلفتاني غا لايك شير سبسكرايب وچودان ماتي كينيا تري بalaman سينين جدا غدا غلاتوما الفادا اغا اكما فوتو كان رتي ارغا جرتان اوبليتين كينيا كوني وغا هيدو دافي چودا كما نما توكو بيه كو فيتي باتي وجدينو ججير جتي بيا باتي الحمد لله ماتي وفيلي ججيرتي اوفيسيتي مو ججيرما male elifati wagga meeqa akan hojjette jette jechuudha harkasii duwwaa biyyatti galtee jirte jechuudha kana kanniyeesse social media warra afaan amaaraatiin dubbatan irraan eda galgala kan inni ga'ee baay'ee tokkotti gadde jechuudha maaliif qabadhee dhufe yoo jettanii akka isin irraa barattaniidhaaf jechuudha namoonni tokko tokko arguu dhiisuu dandeessanii akkasumallee namoonni afaan sanallee nageenya yoo jiraatan akka tasaadheen isinii qooduu barbaadeetanii akkuma ga'ee kooti hamma ga'ee kooti jechuudha
Isinis waggaa dheeraa eega hojjettee maatii ofii jijjiirtee maatii ofiitiif waan hundumaa gootee kaatee waggaa tokkoof ji'a hamma ta'e jechuudha. Ji'a muraasa kan ta'e maallaqa si ergaa hin turre jechuudha. Kophaasii mana tokko keessaa fooqii hanga fooqii 6 moo 7 waan akkasiiti kan isin dubbatte. Kophaasii hojjetaa turte. Hojii irratti baay'ee nama jabduu turte. Namni isin bira hojjetaa turtillee nama baay'ee kan gaarii ta'anidha. Damoozas yookaan immoo mindaas illee guyyaan 5 gaafa hafu akka kennanuufidha kan dubbatte jechuudha. Too mindaan isin ga'in guyyaan 5 gaafa hafu mindaas kennanii fi baay'ee jaallataniin isinillee hojii si agbaabiidhaan hojii ofiitti dastenyaa taate firii taate hojjetaa turte jechuudha. Gammachuudhaan fayyaa qabdutti ijoollummaa kanaan hojjedhee jijjiiruu konkootti fayyaa qabutti gammadeen hojjetaa ture jetteeti kan isin dubbatte. Eega kana hunda hojjettee kaateen booda akkuma isii hojjettuun tokko mana sanatti ni dhufti jechuudha. Gaafa dhufte jettu isin maallaqa isii kana ergaa hin turre jechuudha. Walitti qabdee naaf dabala maallaqni kan gaafa ni dabaleen galfadhette walitti qabdee shaantaa isii keessa shaantaa sana immoo kabatii uffata keessa kaa'atan doolaaba jechuudha. Arra keessa sana kaa'aa turte jechuudha. Hojjettuun kun dhuftee guyyaa 15tti isii hordofaa turte jechuudha. Isiin yeroo isin fooqii buutee isa jalaa qulqulleessitee dhuftu isiin meeshaa isii kana baastee ilaalaa turte jechuudha. Na hordofaa turteedha malee akka kanaan zimmeettee miti kan isin fudhattee baddee kan isin jette. Hojjettuun akkasii kun mana bareeda mana maatii bareeda galtee silaa akkuma isii kana hojjettee dafqasiitiin jiraachuu kan dandeessu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti Dubaayii keessatti keessumatti iyyuu jechuudha. Mana gaarii mana maatii gaarii galuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Harka 100 keessaa harka 1 jechuun hin danda'ama jechuudha. Baay'ee ulfaataadha biyyi kuni. Akkasitti otoo jirtu guyyaa tokko fudhattee ni deemti jechuudha. Jalaa birrii gara 300 kanaafuu of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan koo nagaan naaf tura. Hundi keessanuu sheer godhaa. Sheer godhaatti obboleeyyan keessan biraan gahaa obboleewwan koo sababni isaas gaafa nam tokko mana kan keessanitti dhufu ergaa isiniif dabarsite namoonni haaraan akkuma keessanii hojjettuun tokko gaafa mana keessan dhuftu isin yeroo hundumaa jechuudha maallaqa keessan cheekii gochuu namni maallaqa kanaa ol walitti qabatee taa'ulla jiraachuun ni mala jechuudha. Kanaafuyyuu gaafa isin yoo nama ijaazaa baatu taate gaafa isin ijaazaa baatullee cheekii gochuu gaafa isin bakkee baatu cheekii gochuu. Madaamii siitii hojii wajjin gaafa isin baatu cheekii gochuu yeroo hundumaa jechuudha. Bakka kaatan hin jiru hundinuu namni akkanaati wajjin hin jiraachuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef nama akkanaarraa of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isinitti dheeresseen jira nagaaf naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.